Follow to Max anginendaba noma engathini wemfowethu iyenyanyisa nje lento yakho mina ngizokutshela nje mfowethu bengahlali bengitshela umuntu ngizokutshela mina iyenyanyisa nje lento yakho wena wazi kahle amhlophe angithi wena wawuthi kade ufonelwe indlamlenza wena niyakhuluma nendlamlenza kulungileke phela ngoba niyakhuluma ngithi wena ke mfowethu uma unokunganeliseni ngomsebenzi wakhe khuluma naye phela efonini angithi niyaxhumana noKhuzani khuluma naye efonini mfowethu ungeze uzosibangela umsindo la lonke nithi indlamlenze this keyboard kanjani uzosibhedela nje lapho mfowethu iyeke nje lonto uyabona asizuzwa abantu uzwa umuntu ethi yena uMlandeli wendlame kodwa asizimbone nje umcimbi nowodwa azizimbone efa umfaniswana azizimbone mhlawumbe kuthiwa kunemithi ngokona hayi bafowethu musana usifundekela musanje usifundekela weMax lokho akusebenza inkabe yami angikulawuli mfowethu umdala ngihlonipha kodwa lokho akusebenza mfowethu akukwazi ukuthi ungafika la ku TikTok ube wazi kahle amhlophe ukuthi kunebandla vele hlezi ligadile ukuthi uKhuzani wenzani kunebandla hlezi ligadile ukuthi umuntu othi ulandela uKhuzani wenzani bazothatha leyo nto beyisebenzisa ngithi mfowethu lokho akusebenzi nje mfowethu angitshela into oyenza kodwa lokho akusebenzi nje mfowethu enyanyisa nje lento yenza enyanyisa kakhulu futhi hayi alright ngenza ukuthi ngithemba nizwele sizwe chaza kabanzi malana noMax Kakhanya sino wakuphawula yana comment section ke ngizela kupho ngalolu daba famila sibone ngana ukuthi sengivuma njena or ngiyabuyenza ngithemba usunyabuya for nezinye ezilandela ku video elandelayo kwakho subscribe niphatha kahle nebe nosuku lomnandi thanda